ngithelile inishile ngiphinde ngibabingelele abangcwele ngihlabelela lesihlabelelo ngithi insizwa Nkosi yami ayisho ingale imvunulo engaboliyo engathenwa ngasiliva nangagolide kodwa evela kuNkulunkulu ngoba ngiwumuntu yanasengikhuluma ngiyakhohlwa ngibesa nginalo kwenziwe ngikhuluma kodwa ngasephakemini ngicela ukuqala ngamazwi lo mntwana engimcelela ngawo kuNkulunkulu njengoba bese beshilo nje isho umphathi umgidi eseshilo wathi ngisemgidini bengayona ihlupho kodwa ke ngizofunda ke amahubo ngicabanga ukuthi 16 ngizoqala evesini 20 uJehova wangivuza ngokulunga kwami wangibuyisela njengokuhlanzeka kwezandla zami ngokuba ngizigcinile izindlela zikaJehova angimukanga kuNkulunkulu wami nokushinga ngokuba yonke imithetho yakhe yayiphambi kwami nezimiso zakhe angivumanga ukuba zisuke kimi ngangiphelele kuye ngabuxwaya ukubi uJehova wayesebuyisela kimi njengokulunga kwami njengokuhlanzeka kwezandla zami phambi kwamehlo akhe
siphelela evesini lamashumi amabili nane. Inamazwi lawa engibona ukuthi ayamfanela umhambi esizokumphelezela bantwana basePhakameni, bantwana bakaNkulunkulu bonke abakholwa kuJehova owadala izulu nomhlaba sikanye nabo kulokukholwa ngaphandle komuntu othi yena akakholelwa kuJehova owadala izulu nomhlaba, kodwa ukholelwa kuloyo engelisho ukuthi umbiza ngani. Noma umshumayeli kuveza kancane umfundisi sebeshilo ukuthi ngingibani. Bantwana bokukholwa uShembe wabhala isihlabelelo wathi uyenza umhlaba uphele uyawuvuma phambi kwakho noma ungathandi. Sihlangene ngomntwana ebesimthanda kakhulu nasebandleni nabazali bakhe bethokoza ngayo. Lo mntwana wase uyahamba ngesikhathi sakhe wase uyahamba. Inkonzo yalo mntwana ibingafanele nokuba kube inkonzo yesibili, kodwa kuyazenzakalela. Bekufanele ukuthi kube inkonzo yenjabulo ukuthi njengoba sime lapha asikaze sihlanganisa amakhanda mabakamajola sithi le ngane kufanele ukuthi ihlawulelwe yathi omunye umgcotshwa ingafuna ukukhuzwa. Akukho lutho lo mntwana naphakathi ekhaya kubo bakhuluma indaba ekhulunywa yithi thina besimbona eze esontweni. Ithi-ke sengihlabelela lesihlabelelo uShembe asidwebela sona ethi namhla mina ngithelile ngilishiyile izwe lakithi. Bese-ke lapho ekugcineni ivesi lithi mawuhlobe umoya wami ngemvunulo engaboliyo engathemba nangagoliwe kodwa evela kuwe Baba. Inzima-ke imvunulo enjalo ngoba ayishibhile, ngoba angeke uyithathe ngomkhonyovu, ngoba awuyithathi la emhlabeni lapho kunamahlathi asabeka umuntu akwazi ukugijima ayifihle khona. Lapho esiyakhona awekho amahlathi. Ithi-ke bantwana basePhakameni angizukubambe la ngoba angizuphethe inkonzo, kodwa kumele ibandla ubuhlungu esibuzwile ngokuhamba kwalo mntwana. Ibandla lilimele, kodwa lilimela futhi lilimala lingalilahlile ithemba, likhumbula ukuthi uShembe wayesitshele konke. Yiko abhala lihlabelelo, akazange asikhohlise ukuthi angeke sedlule emhlabeni. Uma ngabe besinganawudlula emhlabeni besingeke seyihluphe siqoqane ngamasabatha noma kubanda noma kushisa yokuqokana. Kodwa-ke ngisholo kithi thina manazatha kaNkulunkulu, angikhulumeli abanye, ngikhulumela thina manazatha kaNkulunkulu. Tshena sisuke sincenga kuJehova ukuthi noma ngabe sesonile kodwa uJehova asihawukele abone ukuthi sasisokwa sasiphumelize noma ngabe liyagejika siye ethempelini sasiyeka konke. Ithi-ke bantwana basePhakameni, uma umphakathi walapha uzile, ngifisa ukudlulisa ukubonga ngoba uma umuntu noma ngabe akezi kwakho, kodwa uma umuntu uthema sesowulimele njengoba belimele kaMajola, wayeka konke akusebenzayo, wayeka ngisho ukuya enkonzweni yakhe, wathi ngiyalapha kaMajola. Lokho kusho into enkulu umphakathi wakithi wakule ndawo. Siyakubonga lokho, sibona abantu abahle abagezile beza bazophelezela umntwana isakhamuzo abathi nathi. Siyakubonga abantwana bakwethu lokho. Sikubonga futhi sinemukela ngezandla ezimhlophe ukuthi sizokhala sokuJehova ukuthi uJehova asihawukele abantu bethu bakhule, kube yibo abangcwaba thina, kungabi yithi esinqoba bona. Yiloko bantwana basePhakameni
ngithi-ke ngiyathanda futhi nokuthi ngidlule ngoba ngizalwe ekhaya lapho ngikhule khona ekhaya ngithi bangamaKrestu namhlanje baseyibo yey kuthi manje kuyinkonzo ehlangene nami khona ekhaya ngiqhamuke nawo ethi nave ngizalwe ekhaya kaNkulunkulu. Ngikhulume kodwa bese bathi abafundisi bamaKrestu iyazwakala indaba yakho kodwa manje le ndaba kaShem bese-ke ngithanda ukubachazela ukuthi uShembe kithi angisho labo Shembe befishini, ngikhuluma noShembe lo uqala lo wathunywa uNkulunkulu. Angikhulumi noShembe uNkulunkulu, ngikhuluma ngalo owathunywa, lo wathi ma efika eqala leli bandla wathi ngithunywe nguJehova. Ngikhuluma ngalo uShembe. Akucace nje kahle kufana ngoba sebaba ngoShembe, ngikhuluma ngalo Shembe lo owathi ngithunywe uJehova, lo owafundisa thina amanazarene ukuthi sesabe uJehova, kasho ukuthi asisabena, wathi mesabena uJehova. Ngikhuluma ngalo uShembe ngoba abantu abazi bazocabanga ukuthi mangikhuluma ngoShembe ngisho labo chithisana lana, angisho bona. Ngikhuluma ngoShembe owafika wakhuluma ngoJehova wathi mesabeni. Ngikhuluma ngoShembe owabhala nje ihlabelelo wathi abathanda ukuphila emhlambini kaJesu wathi abazidele kuqala. Ngikhuluma ngalo Shembe. Ngithi-ke bantwana basephakameni thina-ke ngiyafisa ukuthi abantwana benkosi babakhona la bazi ukuthi yini lezo ukuthi olimini lethu uShembe angasuki. uShembe sokuya sisuke kuye ngoba uShembe njengomuntu othema uhluphekile wasekuthatha ekufaka emsebenzini. Ma umuntu ekufaka emsebenzini uhluphekile kulalwa kakho kungadliwe unekweleti ezisabeka ungazathi ulibhadala qhamuka umuntu athathe woza ngiyokufaka ukukhulumela la ngisebenza khona. Uma abe umuntu okubhadlela awukwazi ukumkhohlwa umuntu wakufaka emsebenzini. Yiko-ke lokhu uShembe siyasinya ngoba uShembe nguye ofike kithi nale ndaba kaJehova wathi besabeni uJehova nigcina imithetho yakhe. Asikwazi ukuthi mase sithi kuthathele lokholwa bese senze ngathi lokholwa kwaqhamuka nje kwaqhamuka kithi bese senze ngathi kwafika nje ngoba sihlakaniphile. Asikwazi sisazokhuluma nezulu lezayo siyayifundisa ukuthi ningamkhohlwa uShembe nguye owasinikeza indlela yokukhonza uNkulunkulu. Uzwele umphakathi uthi ngiyawuhlukanisela ngithi ngikhuluma ngoShembe owayethunyiwe, angikhulumi ngoShembe uNkulunkulu. Ngikhuluma ngoNkulunkulu uShembe owayethunyiwe owafuka wathi uthunywe uJehova. Namanje-ke la kuleli bandla ngisho abantwana bethu siyabafundisa ukuthi iy'ngane zethu zilesaba kabi igama likaJehova ukuthi uJehova uyintenkulu. Abantwana bethu siyabafundisa ngoba uShembe washo njalo wathi uJehova mesabeni nina nezizukulwane zenu. Manje-ke asisoze samshiya ngaphandle umuntu owasinikeza ifa elingaka. Namhla sazi ukuthi khona uNkulunkulu owadala nomhlaba ngoba uyena owasho njalo. Lapha kule bandla sibandla amanazarene kaNkulunkulu, singamanazarene kaNkulunkulu ngenxa yaloko mina benkosi, singamanazarene kaNkulunkulu ngenxa yaloko ukuthi-ke omunye-ke umlando okhona kuleli bandla ney'ngane zethu ziyafundiswa. Njengoba lo mntwana nje nibona alibona ngakhehla lihamba lapha phambi kwakhe eselandela phezulu, aliboni ngisho nehlambana lapha phezu kwakhe, aliboni ngisho ilokhuzane likuphephezela nje kwenyongo. SinoNkulunkulu esikwazi ukuthi sikhulume naye kuphelele. Thina singamanazarene kaNkulunkulu siphila noma futhi sifa. Njengoba lo mntwana ade kumnazarene kaNkulunkulu nanamuhla unguye. Njengoba bebehlabelela lesihlabelelo esithi ngingumhambi emhlabeni bese lithele inyuvesi thuma umqondisi wakho akhanyisa indlela yami. Yisihlabelelo esisuke sicelele umuntu ohambile ukuthi ahambe kahle. Ngithi-ke
lapha ke akwenzeki ukuthi sesimcelela umuntu simcelele ukuthi uNkulunkulu abe naye. Lithi sisikhabe lapha enzansi sithi uma ufika ekhaya ungesabi ubese ungena masinyana ngoba usathana uzoba senqotshini ushole liculu. Ngithi ke bangcwele sisikhabelela umuntu okhonza uJehova yedwa ongenaye omunye uNkulunkulu. Lesisihlabele ngithi ke kungako ke ningaboni ikhehla la kamajola lihamba lapha phambi komntwana ligedeza ligedeza ngoba kuye kwenzeke njalo kwamanye amabandla ukuthi umuntu ecelelwa babekade ekhonza uNkulunkulu mayiselele engasakwazi ukuyikhulumela bese egcineni amakholwa esethandazela acela bese kuthiwa ake nime una umndeni uthi ufuna ukwenza okwawo. Bese ke lo mnumzane ke usecelela lo mntwana ade semcelela uNkulunkulu usethi ucela oyisemkhulu kuba bamhlangabeze ukuthi nako memukeleni. Ngiyabona ukuthi indlela sezimbili uma sekuwumbango phela lona ngoba manje sithena thine kuNkulunkulu owamdala waphaka baba ngamajola sithi sicela ukuthi umemukele kodwa ikhehla ekseni lithi akuvuka amakhehla kamajola angaziwa ukuthi akuphi njengamanje akuve wona azolanda umntwana. Ngalo ke ebandleni abantu kaNkulunkulu akukhulunywa lokho ukhuluma noNkulunkulu yedwa njengoba lo mntwana elapha nje uNkulunkulu yedwa esikhuluma naye ukuthi amukele lo mntwana hayi okunye. Hayi ngoba sithi bangamadimoni kodwa umthetho umuntu okholwayo awuvumi ukuthi acele umuntu ngoba njengoba ngime lapha nginazo izono zami. Ngeke ngithi mase ngiwile bese kuthiwa abantu ingane zami sengingcwele ngoba sengiwile sengingakwazi ukubuya ngizokwenzela umuntu into ngaphezulu kwaNkulunkulu. Kodwa ithi indaba uShebo wabhala isihlabelo wathi namhlaba sabanjiwe abagcinela ukumnyama. Ngithi ke ebandleni lakithi asibhuli njengoba hambile nje umntwana sathi uJehova wapha uJehova uthathile ayeke usibone siyokuthi sikhasa ngezangomeni ngoba umprofeti wethu wasitshela wonke umlando ngezangoma. Sazi konke munye uNkulunkulu esikhala kuye nesibonga kuye uma ngabe sitholile. Sehlala phansi ngithi ngiyazi ukuthi kwabagcinela ubumnyama abayifuni lento yokuthi kuthiwe akungabe kusakhulunywa nobaba mkhulu kodwa mhlambe bayazi bona ukuthi oyisemkhulu bagcinele kuphi. Kodwa mina lapha engizalwa khona kaNcumalo nalapha engizalwa khona umama wami kaBheka bakhona ukubheka esibhazini ukuthi babulala abantu bakhona futhi kaNcumalo esibhazini ukuthi babulala abantu. Ngalokho uma ngithi ngicela buzwide basondele kuyosondela nabo bese ngibona umntanami esesukela umuntu esombulala ngoba ngihambe ngawumameza lo ndwandwe lona waqeda abantu. Amen. Ube kade enqatshiwe ezulwini. Amen. Sithi ke thina sifuna ukuyezulwini kaNkulunkulu ebandleni labantu kaNkulunkulu alikho izulu lomndeni ngoba izulu lomndeni sachazelwa kahle ngalo ukuthi indawo ebuthena abantu abalahliwe abantu abanqatshelwe ukungena ezulwini base baba nendawo yabo lapha bakhona. Mawuthi ufuna ukuyezulu lomndeni ufuna ucabange kahle ukuthi uyaphi kuyananjwa khona kuyagodola khona kuyahlushwa yiko bebuya bezofuna ukuba kuhlatshwe befuna ukuthi kuphuzwe utshwala ngoba basandaweni engekho ngcwele. Akekho umuntu oyezulwini ongashiya ubukhazikhazi bezulu
abuye afuna ukuzokwakhelwa iqhugwane elizodilika ashiye ubukhazikhazi ezulwini. Akekho. Uma umuntu eqale ubuya ngoba unqatshiwe ngumnikazi wento zonke, akayifumananga imisebenzi emihle kuye, njengoba esho noLuka 23 ethi wathi uma esebanjiwe inkosi kuyize ukuthi uJesu noma sesizwile ukuthi legama laqhamuka, kodwa ngisho nje athi umphakathi uzwe kahle. Kodwa-ke ithi ke lencwadi bawuhamba uyifuna uqala laphana ku-26-27 uye nayo phambili. Ithi ke lencwadi amakhosikazi ayehamba kancane engafuni ukubonwa ukuthi alandela ayakhala ngoba inkosi ibanjiwe izitha ziyoyibulala. Ithi ke incwadi wabese uyaphenduka uJesu wabhekisa ubuso kubo, wayesethi madodakazi aseJerusalema msane ukungikhalela mina, zikhaleleni nina nabantwana benu, ngoba kuza isikhathi lapho eniyosho khona ukuthi zibusisiwe izinyumba namabele angazange ancelwe ngani, ngoba uma kuwukuthi benza njena emthini omanzi kuyoba njani kowomile. Bese-ke ithi-ke le ncwadi bayawubaleka bayogcwala ezintabeni, bathi iy'ntaba aziweli kubo namagquma awabasibekele. Uma ulalela kahle akekho umuntu ongaye entabeni, kodwa ubaleka ngoba uyazi ukuthi uyamkweletha uJehova. Malifika izwi limemeza lithi nina nonke ebenikholwa nangumenzi wezulu nomhlaba uThabakha beze kuye bayawuvuka ngaleso sikhathi abekade balindile. Bayawuvuka abantu abamthanda uJehova bajabule bahalalise baye khona. Kodwa mangazi ukuthi akukho lokhu uJehova angigcinela kona la emhlabeni ukuthi angikwenze, ngiyamkweleta vele. Mangiya laphana ngilindele ukuthi ngilahlwe yimi ke lona esengizothi iy'ntaba zithilikele phezu kwami, ngoba sengisaba ukuyobhekana noNkulunkulu ngoba ngiyamkweleta uNkulunkulu angikwenzanga okuhle emehlweni akhe. Ngisho ukuthi-ke bantwana bami yilabo-ke labo ababaleka bay'ntabeni, yibo-ke labo sebaphezulu lomndeni. Azasho umuntu athi angifuni ukuthi mangihamba ngingangeni emndeni, kodwa akawazi lo mndeni wakhe ukuthi uthe mawufa uJehova ugcina kuphi, wawufumana ungcwele yini. Esikhundleni sokuthi ngicela uJehova ukuthi awukhumbule umndeni wakithi lapho ukhona, ngoba uyena waziyo ukuthi ukuphi. Yibo-ke laba babuya bazothi balambile. Bakhona abantu ngeke kodwa balikhuluma iqiniso, kodwa bakhona abantu lapha ekuhluphekeni nabo, lapho othema uthi ahamba izinto zakho zingalungi, uthema ubona nobona nabelungu belokhu bebukela phansi bengakukhuphuli. Abelungu nemali uthi uma uyiphethe iphele, uthi uthenga ukudla kube ngathi ukhona nje umthimba ukhona ukudla kuphele. Kwenza kanjani lokho? Kwenza kanjani lokho? Uma ungafunda ngezulu lomndeni uyohlala unemali egcinekile. Uma ungafunda ngalezulu lomndeni akuphekile abantu mabefika ekhaya bathi kuwe kukhona ingxabano khona phakathi komndeni komkhulu abaphambili, kunomunye umkhulu wakho uphethe inhlanhla, kodwa ume lapha esangweni. Wena kufanele ufune imbuzi umngenise, ubese umakhela indlu umngenise, ubese umembesa ngoba uyagodola. Yafisa ukuthi abantu basebabalale, kodwa ngoba usathana unamandla kwenza unganaki ukuthi uma engilethele inhlanhla ugodolelani, ulambeleni. Waye kufanele kube yimi engimakhela indlu, wena uthatha imali kuphela kwayo uyothengela umuntu imbuzi, utshelwa isangoma. Kodwa lesangoma uma ungakubuza ukuthi lo mkhulu wakhe igama lakhe ngibani, isangoma silwa nawe sithi ngeke usinde uma unochuku, ngoba nasa asimazi naso. Sithi landa umuntu ongamazi.
Ngithi-ke bantwana bokukholwa uma sesomlandile ngoba usomlandile kuthiwe uyagodola wamngenisa nje uzagodola wena lishisa uzombatha ijazi ngoyindoda ngoba lawo makhazaza wena kuwe nendlala le kwathula mbili uzongena nayo uyolamba ngalelo langa uphelelwe iyo yonke into onayo wangenisa indoda elambile wangenisa indoda ehlubulile wangenisa indoda engenamuzi uyodliwa lowo muzi uphume untante ngoba wangeniswa indoda entantayo kanti mangabe sekufika umuntu lo ufika nephupho uthi ukhona umuntu lapha fanele mawuyikholwa uthandaze ngoba lo muntu lo kumele phakase semuntu seyidimoni ube sokukhumbula ukuthi konje uNkulunkulu uthini bayezowehlisa umlilo wehlisa ubazothi fire bahamba ngalo langa yiko njengayo flathi lokho abathula phisangweni awufaya khona lapha ujike ukuyele emuva ngoba ngoba njengayo ngoba wena ukhetha uNkulunkulu ngaloko abantu basephameni babhaso abantu abantela ukuthi khona abantu abalambile bafuna kungena indlala yaphakade kini bayagodola namanje ababangenisa bavuthukelwe ngisho yinkope laba abangenisa laba nanamuhla basasebenzela bona ubusafika lapha omunye awukwenzanga kahle ulanda umuntu thina kasiwa lamaNazaretha akusho nje kwesisaba ukusho asiwe thina amaNazaretha akhonza umuntu amen kuze kwephakade kungekho umuntu nomzali oyokho esiyosuka simbukele sithi simbukela ukuthi uNkulunkulu ozalwa mayibani maye ophathi pasi odla uphuthu nathi la emhlabeni ophethwe nguhulumeni njengathi amen asinaye kuze kube phakade amen uNkulunkulu ofaka isifonyo kanye nathi uNkulunkulu owesabi lokhu uzalo owesabi corona uzazivikela kanjani thina ngithi asinaye kuze kube phakade amen umuntu ophethe inkonzo umfundisi kodwa ngithi nje ngiyangihlefulela umuntu mayesesikhomba umnomzana athi uNkulunkulu uma ufuna ukuthi fire ubobaleka kodwa uma ngabe ungahlela esathi nje uNkulunkulu lona uNkulunkulu fire khona lapho kuzosikhathi lesashondana akayokusho kwabanje ngayo yikho-ke makholwa nizwa khona kuthiwa umpaza ufela ukuthi wala ukuthi enze icala phambi kwaJehova khombe umuntu noma isihlahla athi yisona esesiNkulunkulu kodwa uShengo waqala ukholwa esitshelile ukuthi uNkulunkulu munye nguJehova kuphela naye wayekhonza amen laba boShemba abangasakhonzi esebakhonzwayo abaseba ngoNkulunkulu bangoNkulunkulu babantu abagcinela ubumnyama abangagcinelwanga umbuso kaNkulunkulu umbuso wabo ithi iBhayibheli oNkulunkulu abangantenzanga leli zulu nalomhlaba bayawubhujiswa amen asinaye uNkulunkulu kusasa ozawudlula esizotshela abantu ukuthi usedlulile njengathi silindele thina ukuthi uma sifika isikhathi thina sedlula siyonibekela nje banazi sithi hawu nguloyo mama wayekhuluma lapha ngeke sibe namahloni nami nje noma umholi ngeke ibandla libe namahloni ukutshela ukuthi loyo mama usehambile ngani ngoba ngakhuluma iqiniso asisibe uNkulunkulu amen abantu akekho ovunyelwa ukuthi akhonze omunye sonke siyakhonza nomholi wethu naye uNtamadolo naye uthi inkosi ongikhumbule ensukwini zami lona esekuthiwa nguye oyekhona umhlaba usayiparishi asinaye sinalona okwadala izulu wabuye kwadala lo mhlaba okungeke kuzwakala ukuthi namhla kasekho lona ohleli isihlalweni esikhazimulayo phambili lapho siyakhona sisho ukuthi lokho-ke bancane singamaNazaretha kaNkulunkulu kuyoze kube phakade amen asingeni izangoma phakathi wethu ngoba hayi ngoba siyinyanya
kodwa inkolo yazo ayifani neyethu. Bona bakholelwa koyisemkhulu, thina sikholelwa uJehova, hayi ngoba sibenyanya. Inkolo yabo iphambene nale yethu, ngaloko senqatshelwe ukuthi sihlanganyele nabo, ngoba bona abekho phansi kwaNkulunkulu, bona baphansi kwabantu abangasekho. Kanti thina sithi thina uNkulunkulu akabakhumbula abazali bethu lapha bakhona. Amen. Bona bacela kubo, asiceli lutho ngoba sazi ukuthi abanalutho. Lapha bakhona sebomele ukungena ezulwini, bomele ukuthethelelo lapha bomele abone khona. Uma umuntu esejele akakwazi ukwenzela into, kodwa futhi uya ufuna ukukhuluma nephoyisa noma umlethele into ngoba uboshiwe. Umuntu aboshiwe uzokwenzela. Ngithe-ke bangcwele singabantu zikaNkulunkulu singajabula ukuthi nani nibe ngabantu kaNkulunkulu kanye nathi. Amen. Inkosi busisi. Amen.